بله تلویزیون اما تلویزیون زندگی کو پرانی کردی وشان که بزمانی کردی وشان بکیرو لسر خطه که محالی آنکو نه تشکیرین حکمت بون به بریارنامه گشتی کو روش آورته به هاتی اعلان کردن بوی هاته گفتن آنکو اساسا تو حقوق تو یاسا تو قانون نه تنه تلفانی کو بریارنامه بو روش آورته پشتی هودان ضربه هاتو وشاندن و بریارنامه گلک وشانن خاشو آلیگرین ضربه کاران هاتون گرتن لی به پیلا دیامین انکو به هلکفتنا دیامین یا بریسته روزا تلویزیون مخالف ین کردی ین کردستان وشانه دیکن و دیسا تلویزیون کو چند زمان کردی پاریزن و بوی رنگی وشانه پیسکن و دیسا چند تلویزیون کتنار دا چپکرن انکو سر خطا سوسیالیست سر خطا که دموکراتیک و مخالف وشانه دیکن هاتن گرتن اساسا سبب گرتن افغان تلویزیون اول کو نل سر خطا کو حکومت آنج دستلاتاری سیاسی خازه لسر خطا که دجبر یا آلترناتیف بدنگی که آلترناتیف حقیقت و راستی دوشاندن حکومت وید پیواجوه هودان ضربه دخازه بکه فرصت که همو دنگین دجبر دنگین جدا بدنگ بکه بتاسینه اف هودان جد وی چرچوه دایه اگر نه مثلا تلویزیون ما الگرگون تیوی تلویزیون که اوستایه که سال 2006 حتی نابو کردی وشانه که جره ایکنین لسر که جون تیوی دست وشانه کردی کرد دیسا وشانه عربی و نتوین زن ین کل کردستان و ترکیه دجین کرنش برا هدف که دست ببه دنگه وان ببه انبیجن پشکره وان لی نیز ساله که جبر که حکومت دنگین جداین آلترناتیف نرازیه جزا لسر جزایی لده تلویزیون ما بریم مثلا سبب گرفتن تلویزیون ما هیچ جباوی که حقوقی رسمی نویسیج مرا ناکره باشه اگر اوسا به yani peşiye ve çi derfet hele ki hon nerazi bulu xad yar bikir itiraz bikir gelo ev derfet heye ki eğer sedemek kanuni jibo ve nehatiye nişandan. Sebebe ki kanuni nehatiye nişandan tek sebebe ki bejin ev hükümet ev karardaya bir beriarnameye o hale angoya revşa varsa. Teve mani ki tu zaten tu dezgâil kanuni Türkiye ninin kumro nerazi bun anji itiraz ala hemberi ve bir yare bebe. Ama kadar nam neteyda, dadge nam neteyda, ma bekazı parizin. Çünkü tu havdanı, hemu havdanı meyin ko hem bekazın agadardım. Lan kare havalı me duroja sekinin, hinci rayadar ki hükümeti, rayadar ki rütüke, ya tabiya fermiyaz, şofandına, televizyona, randevu nedaya. Dakazda hevditini kabul nekiri ku izahat ki, anji dakazda ki me چیه از سبب گرفتن ما چیه هیچ مرا نگویش بویجی اما هول بدن قضا نتری دا حق و حقوق خود بگیرن جبال کو دستانی سر آقایا ما دستانی سر مال و ملک تلویزیون همویه بینا ما حتی مهر کردن هم کو آقایا ما نام نکارم که بنادی آقایی نهات الكدري كده تمل لقل مداق فيه نها ازل بیرویا وشانخانه آرام ما جبال کو جه کی من نینه کام بچنی yani hon do o karmendir ve hon nikaran herin avahiye televizyonu. بله او تلویزیون هاتی گرفتن همو و امجد نافدا ناب دهان نیزی پینجی کارمند مقابل کاری مانا همو لکولانه گل بردر تلویزیون آوایی تلویزیون گل سازی زدی هندنین چپمنین راگاندن ین دوست ین کو پشتیری خواج مرد کن ام هول دادن کو کاروباری خوا یه روزنامه گری الوان درا بدونین آب دگاوه لآوایی وشانخانه آرامی دکارم بواره تکیلی دینم kontak دینم çünkü deverek miyine, cez miyine koyam teyze kabatı خوب میشی. باشه Özgür Gün TV, İmece TV, beşin hayatın sesi TV, dezgehen ku baş denasın, rezgirtine her bu dınava kanalında yeke ku yani ciye matmayine yeku Zarok TV, kanala Zarok'a yani çide bile Türkiye, çide kavme, Zarok çibi çavataya girtin. لتركيا تشتي هودان ضربه فاز كثير ما هي كضربه جيتش شو حكومات تركيا
Hükümet ev yetkiliye fırsat civarı hemû dengin derveyse, hemû dengin dişber, gen alternatif beden dike. Hukuk, demokrasi, mafya ramane, mafya azadiye çapemeni hemû hati cemzandın li Türkiye. Ciber ve yekeci, nalı Türkiye, tut tiştin kutek kirin gori hukukaki kaydeki naikirin. Ciber ve zarok TV mesela, zarok TV mümküne yani propaganda rehistine siyasiyanji, rehistine devre kanunu ki ben de mümküne. Tene filmin karton demeşine. Tene jbo zarok ka bexaze Kurdi ve şanı bikeli evji veki gef, veki tehdit hatiye. Veki tehdida milli ya hemberi devleta Türkiye hatiye binaf kirin. Ev biriyar hemu de mege kedan ku de desteya evlekariye giştiya Türkiye'de hatine girsin. Bu savcı da zihinden vali kaymakam ile heremeci mesulün kuvan biryara pek dinin jiber ve ekeci tü mantık o akıl ve biryara mine az nafiye gelek mazına o embece hatta o yani hemberi ve nafiye tekoşina koya azadiya ramane azadiya raftiye eme bu parezin emde çerçevede me hevkariye gidikirdi Bengi Amerika'yı bu Kurdi Tevzani mesela Bengi Amerika'yı fazla ki gelek خودی پرستیژ قدران نتیده. اوی سازیجی ام başkanası ka em çıkar rafiye de paraydı. Çıkar em aligire koyan rafiye biginin civaki. Jibili diye ki tu derdimenine. Naha hükümet adet salatar rafiye ji objektifiye ji rojname geriye azat. Acize levraji asazı derdiye Kurdi yen Kürdistan'ı Franiyatına girsin. Malum mülki vati deste serkirin. O kabatkari vajı kar hatına avetin. O evne haki ve be zaman ve yani peşeroz ya da ve kadiyen bir kararı jikaşerim. Hani emci veki beşe Kurdiye denge Amerika ve nüçe be matmayı mebihist. Çünkü her çarşamba em bu ve bername jibo beçedik. Dako bigejin ekranın Özgür Gün TV. Le iroj berko ekrana be tali buya gırti buya. Emji hevel dedin ko rekendin bibin yani bandorlu ser mecdik ya. Emji neçar dibinin ko veşana ilo ko tu naha mekhabın mevani o ser gırtıra televizyonu ka dağıfi beser reke malper ka bebeşinin. Hele anjbo pişkiriya vaya destek hatta yönelik partikin olan bendene pişkiriya ko tabir derken ko kadina o kadi pivan kaydein azadiya ramani لفان تلفزيونان همين قدي در كevin o ev bir yara şaş ya kalet evet takat bir ram kiven o reyke nu bu çapemeni ragihandra azat ve peyda kiren Türkiye eğer Türkiye berbe katara ke mazın ve düşer edi halk ruberi pekaninin gelek dijwar tev edi dengi kanala kanji riyet mine koyal insan dengi kapıgin ray işte cihani gelin Türkiye. Başa roje peşyamede tu geçbini gelo ku ev revşa ev surete ku venaya tarih ku tecmere çekriye henek baştır be o her vahaçı plan heviyen de o dezge hava Özgür Gün'de Özgür Gün TV heye. Yani em dest jeve bernadın em dest jiber jiragandın arası takkadan bernadın çipriya internet ede çipriya ambejin medyaya jirakibe hemû bu yerli Kürdistan'ı kavmin yek bir imrayı işte cihani. Hemû pekaninin derve imrovayı, hemû bin pekene maf imrova, eme yek bir havuz bedin, bir derfetin fa biginin. Le em bangi savcı derkeyin netevi nam netevi dikin, ku yani ev televizyonu hati girtin hemû evin bahev ve platforma ke tekoşina, demokratik tekoşina, ku لمافين فل دزجين فل صابين كش دز شوي قدي در كمن ديتا وان صابي دزجا بينوي أكتب وشانة كيفكين ريك أساسية يابنجي تكوشينا ديمقراطيك يا مافيا ديمقراطيك يرتب كيف بيجومان هر شقة نهاد الدجوارية ده والزحمتية ده جبه أم بيزينه كوي وروجين طاري وروجين نقش لباش بيلا وديتا ويهول بدكو لسر حقيقت راستي حقیقت و شنجری جفت یا آزاد بکره